Hello, hi. Jalan-jalan kat sini semua orang peramah actually. Kalau kita tak tegur siapa kan macam sombong pula. Ni light ni hijau, kita kena ikut tu pilot car. Dan dah hijau. Kapten baru cakap lake ni panjang dia 80 km. So besar Okay, pagi ni 16 hari bulan, hari Khamis. We are heading to Queenstown. Lepas ni insyaAllah to we check out. So sekarang local time is 7:20 minit pagi. So 7:20 minit pagi dah terbang pagi ni. Okay. Lepas sini diorang kerja awal. Pukul 8 diorang dah start kerja. And I notice that the aeroplane flights lah, usually kalau mungkin dia tours lah, happens in the morning. Selalu pagi-pagi baru dengar kapal terbang, engine fly past and all that over the mountains. So I think sini diorang start very early because at night memang tak ada apa nak buat lah. So this is Lake Tekapo. And ni aku tengah load up barang-barang sikit-sikit dulu before we go for the breakfast nanti. Kereta dah kotor sedikit. Semalam jalan tempat dia nyedek road kan, abu-abu dia, debu pula. Debu-debu dia masih melekat. Tapi ni dah kurang sikit bekas angin dah tiup. And semalam aku tanya tempat pump station, sini ada car wash ke tidak? Dekat tempat Tekapo tak ada car wash, tapi Queenstown mungkin ada. So insyaAllah bila sampai Queenstown, nak kena cuci kereta ni sikit lah. Dah berabuk kotor juga, jalan dah berapa hari. Dalam perjalanan ke Queenstown dari Lake Tekapo, kami lalui Lindis Pass dan berhenti sekejap untuk melihat pemandangan di situ. Dalam perjalanan nak pergi ke Queenstown, aku berhenti sekejap tepat Lindis Pass Summit Lookout. Okay. Masya Allah. Sini ada track path. Kalau nak jalan boleh jalan, tengok daerah kawasan bukit-bukit gunung ni and the valley. Look at that. So guys, memang tempat dia cantik lah. Berhenti sekejap, berangin. Pasal dia tempat valley kan, so angin dia lagi kuat, lagi sejuk. I'm gonna walk kat situ atas sikit, tengok macam mana. Okay, aku nak jalan hike sedikit tempat sini sorang-sorang. My wife tunggu tempat kereta. And I need to walk off the... Sakit sedikit belakang lutut bila aku bawa kereta duduk lama sangat. Then the walking will ease off the pain. But sedap lah. So this is the Lindis Pass viewpoint, 200 meters up. And kita akan tengok how is it like down there, okay? So temankan aku. Hello, hi. Jalan-jalan kat sini semua orang peramah actually. Kalau kita tak tegur siapa kan macam sombong pula. So kita panjat dalam 200 meter ke atas ini. Cuaca hari ni sedap actually. Cantik. Kena pelan-pelan lah. Dia cungak-cungak juga. Okay guys, boleh nampak ada Snowtop Mountains. So guys, this is the Lindis Pass Lookout Point. Lepas situ dah tak boleh naik lah. Aku rasa dulu boleh naik. Mungkin sini tanah orang, sebab tu dia ada pagar-pagar.
Kami teruskan perjalanan tetapi masih berhenti untuk menikmati pemandangan alam yang indah terbentang luas. Stop for a while tempat tepi creek ni. Sungai kecil lah. Just nak tengok sungai dia macam mana saja. Okay, situ The Mountain Range. Kita dah sampai Queenstown. Lagi 90 km je. Halfway kita kena berhenti tepi jalan sekejap. Tengah jalan literally. Pasal dia ada roadworks. Siap dengan adanya traffic light tu. Tapi kita tunggu lama sangat pun tak bosan sangat. Pasal tengoklah tu, kita boleh tengok pandangan, ya Allah. Tapi kita kena berhenti. Okay, apa-apa pun tempat New Zealand ni kita kena ikut dia punya peraturan lah. Sebab boleh kena saman kalau kita speeding. Tadi aku nampak ada kereta polis. Dia pakai kereta biasa, tak ada cap polis semua, macam civilian car. Tapi tempat atas sini dia ada macam lampu. And then dia ada tahan satu kereta tu. Nampak lampu dia tengah menyalakan. So baru aku faham, okay, itu dia punya kereta civilian police lah. So that is the orang traffic police yang gunakan kereta civilian. So hati-hati kalau memandu sini. Ikut dia punya peraturan, dia punya ruling semua. Oh, interesting, sini nanti dia ada pilot car. Pasal kita berhenti kan. So there is the pilot car. And the pilot car tu, bila ni light ni hijau, kita kena ikut tu pilot car. Then dah hijau. Then kita ikut the pilot car. Oh, very interesting ah. So dia punya sistem is really teratur. Jadi dia kawal the speed, dia kawal dia punya safety. Kita kena sabar. Dia ada control 30 km/h punya speed. Jadi kena sabar lah. Kita berhenti sekejap di Cromwell. Dia town Cromwell, small town lah. Keluar saja bau makanan India punya sedap. Bau dia sedap lah. There, India Garden Authentic Indian Cuisine. Cromwell ni cantik juga. Dia punya small town, dia ada golf course. And it is in the valleys juga. Kanan ada bukit. Dia bukit-bukit lah, bukan gunung. Okay, tapi bukit dia tinggi lah. Kalau kita tempat Singapore dah panggil gunung. Okay, this is Cromwell. Ada Airport Medical Center. Bike park. Very interesting. I think mountain biking is big down here definitely. Hujan renyai-renyai pula. Okay guys, aku nak pergi toilet kejap. Okay guys, public toilet dia is basically shared lah. Okay, lagi perempuan boleh pergi. Masuk, dia ada sinki, dia punya toilet bowl, and bersih. So kalau nak pergi tempat punya town-town public toilet kan, kalau nak pergi tempat town-town public toilet, bersih. Road trip. Bila kita berhenti tepi jalan, ada kafe gini, minum latte. We need to do that sebab kita nak rehat kan. Road trip, apa perjalanan jauh. Kemudian minum kopi, makan donat, tengok pemandangan macam ini. Kita berhenti sekejap tengok the Roaring Mac. Aku pun tak tahu apa ni Roaring Mac. Oh,
Dia macam waterfall gitu ah. Oh, cantik. Ini dalam mungkin berapa? Dalam 45 km ke Queenstown mungkin. So jom kita pergi bawah situ tengok The Roaring Mac. Suhu pun cantik dalam 15 degree, 16 degree. So aku tak payah pakai jaket kat luar. Angin dia tiup pun tak begitu sejuk sangat lah. Oh, cantik. Ancient Trail, the stream that roar. Inilah tempat dia, Ancient Trail. So the Roaring Mac Hydro Ski. Ni kalau white water rafting ni best juga Okay guys, first time aku encounter traffic jam lah tempat New Zealand ni. This is Queenstown already. The Queenstown airport is the other side. Traffic jam tau tempat Sarkis depan ni, circus. Interesting. I think going towards there lah. You follow the left, ikut kereta tu Tak. masuk sini. Alhamdulillah kita dah sampai Queenstown. So sekarang cari makan. This is the Queenstown punya marketplace lah. There is this Bollywood restaurant and bar. Kita tengok macam mana, boleh tak kita makan. They say tempat Queenstown dah susah sikit nak cari makanan halal. Kalau tidak, dan kita pergi dia punya supermarket, beli barang-barang dan kita masak lah. Alhamdulillah guys, dia halal. Okay. We eat here lah. Okay. Ni, chicken. Dia dah bring chicken. So dia halal, kita boleh makan sini. Alhamdulillah. Kita masuk daripada pintu belakang lah. Guys, butter chicken dia punya lah sedap. Lemak berkrim. Sedap. Butter chicken dia lemak berkrim. Ya Allah, sedapnya. Sedap sekali. Okay guys, this is where I'm going to stay for the next 2 nights. Alhamdulillah. It is superb lah. This is the view, betul-betul depan lake. And these are all the suites. Dia ada 4 suites saja, Crystal Waters. Satu tip, kalau want to stay down here, luggage jangan berat-berat sangat dan jangan terlalu banyak sangat. Pasal apa? Okay, we park our car here already, and then you kena turun. That's why aku termengah-mengah pasal baru angkat bag. And you gotta turun. Pasal dia tempat lereng bukit. Kalau orang yang datang ski kan, dia advise taruh dia punya ski tempat dalam sini, jangan bawa masuk dalam, dia cakap. So these are the suites, 4 suites only. And kau nampak tu chimney keluar asap. Sebab the heaternya system, I think diorang ada the maybe electronic one ataupun macam that the aircon type, or this one is kau bakar kayu macam dulu-dulu. Dia ada juga spa pool.
So what this purpose is, aku rasa you have to operate it yourself, right? So these are the, yeah. And imagine kau duduk sini, spa, air panas, menghadap this. Masya Allah, I don't know whether I have time to do this. So dia ada 2 pool tempat sini. Dia punya quiet hours are 10 PM to 9 AM. Tu jangan bising lah, pasal sini orang nak relax. Okay, this suite is good for family of 4. Dia ada 2 bedroom. Although aku pergi dengan wife aku saja, but we really want to stay at this place sebab dia punya view is just stunning. And go down again. The doors ada 2. After you book, right, they give you the instruction how to get the keys from here, and then open the first door. This is the shared space lah. Tutup balik. Suite 1, suite 2. So this is a shared space. And then go to my suite here. Sini kita boleh lah gantung kita jaket ke apa. This is Crystal Waters Suite 1. Pintu dia besar buat. Step out, and we shall have this view for the next 2 days insyaAllah. Right, from outside, so this is the one of the bedroom. I'm not sure whether this is the master bedroom. And the other side is the next room. So sama juga, there's a heater there juga. Okay, let me show you inside. Do a tour inside. Dining area. Bersih dah sikit, kita baru masuk. Tempat island, sinki. This is your kitchen. Is this kind of what do you call it? Cooker. The hob. Small kitchenette area. You have your toasters. You punya microwave and fridge apa kau. So ni kalau nak beli groceries ke apa boleh taruh sini. So there's so many places to taruh, and this of course they always come with the dishwasher. And let's go into the first room. So this is the first room, and that is the view. Kalau kau nak tidur malam-malam pun tak nak taruh blind pun okey, pasal tak ada orang. This is the heater. Clean toilet, bathroom, tempat mandi semua. Okay, usually tempat sini in the toilet diorang ada heater macam gini. Switch it on and then it will blow hot air to warm up the whole toilet. Very cozy, very nice. Ni tempat relax punya area. And malam ni kita boleh cuba bakar kayu for the heater with the chimney ni. Masya Allah. And you can see the chimney di top itu.
Guys, aku tempat wharf dia sekarang ni. Belakang aku tu nampak cantik lah. So, tempat sini lah yang steam wharf tu. Nanti kalau korang nak cuba, dia you can book the ticket online and dia ada timing. It's about, semalam aku beli berapa? 115 per person New Zealand dollars lah. So it's gonna be about 2 hours punya, 1.5 or 2 hours punya cruise. So it's gonna be worth it lah. And dia akan jalan terus ke sana. The cruise around around Wakatipu punya lake. This is Lake Wakatipu. Kita nak naik TSS Earnslaw, kapal enjin ni. And tengok dia punya line panjang sangat. So this couple supposed to be lebih daripada 100 tahun tak silap. Sini dia punya claim dia apa ni, tiket. Aku beli tiket online, so claim tempat sini. Lepas tu dia akan kasih macam 2 physical ticket like that, like this, for 2 adults, me and my wife. Okay, penuh. Ramai orang mana duduk atas. Hopefully kita ada dapat atas lah, bergerak. Lepas tu duduk bawah. Kita turun bawah. Okay, ni step realistic and halus. Kena hati-hati. Dah full juga. Okay, kalau bila kita naik kapal, kita boleh masuk tengok enjin dia. Jadi enjin really lama punya enjin lah tengah-tengah ni. Right? So dia gunakan twin screw steamer. That's why it's TSS, twin screw steamer Earnslaw. So that's how they operate the engine. So aku tengah berdiri atas 2 enjin twin screw. Kat atas boleh tengok juga. So inilah dia enjin. So itulah, kita baru keluar daripada dia punya engine room, which is very interesting. And kita dah keluar to the lake ni, the bigger part of the lake. Okay, last 2 nights aku stay tempat sana, down there. And ini dia punya miniature engine. This is how it is. Okay, kita boleh tekan ni tengok dia berjalan. Kita berada tepat deck nombor 1, kira-kira pertengahan lah di kapal ni. Dan di depan kapal di depan dia macam ni. Dia ada sejarah dia. Kita naik tangga
naik kepada tingkat atas on the deck di hadapan. Kapten baru cakap lake ni panjang dia 80 km. So besar Kita dah sampai the first stop where this is a farm. Dia punya farm besar sekali. So kau boleh beli tiket berlainan where you can stay at the farm and diorang ada some farm show lah. And rumah kat situ dia is basically a restaurant. So I'm not sure whether it includes dia punya meal, tapi they will leave you here and kau boleh pergi tempat dia punya farm show and all that. Kemudian kapal ni akan datang balik and pick you up and bring you back to Queenstown. So Queenstown all the way there, right, jauh sana. I'm not going to the farm, so I'm just going to stay on the ship balik ke Queenstown nanti. So it's just a nice easy cruise in the evening. Matahari pun nak setting that side, so cahaya dia cantik betul lah. This is really the photographic punya light. Terima kasih bersama kami sepanjang Travelog New Zealand ini. Kami harap anda semua terhibur dan kami sangat menghargai sokongan yang diberikan selama ini. MyStyle akan berehat seketika dan insya-Allah kita bertemu lagi di masa akan datang. Salam hormat.